inyuma yambaye ubusa. Reka ninjire, reka fungura sawa urakoze cyane. Byiza cyane. Ni gute nasohoka hano noneho? Nyura hariya. Sawa. Urakoze cyane. Sorry. Ubihangane. Reba ikintu nambara ko inyuma imbere hanze hakonje. Sohoka hano umugabo wanjye araza kuba ari hano vuba. Sawa. Atarasohoka umugabo arinjira. Uretse fasha. Ibintu bibaye ku mugabo araje ahereza ikoti umuntu agize ngo ni umugore amuhagaze imbere. Nawe undi muntu yari yiteze mu nzu nawe ndebera. Arebye yitegereje neza abona igisore cyambaye ubusa kimuri imbere cyamba gusa hejuru ari umugore areba igisore. What the hell is that? Boss. Ukuze muri bwoko ki? Nyumva sheri. Ntabwo ari ushatse kuvuga kuri muca inyuma cyangwa ni ibiki? Nkeneye icyo kunywa. Umugabo agiye kubinywera. Sheri. Chaka aho ngaho se. None. Dami has a lover? Dami afite umukunzi. Umugore ashobora kuba yitwa Dami. Tell me honestly. Ngaho mbwiza ukuri. How do you like this love in bed? Wamukunze ute mu gitanda? Urebye mvugishije ukuri rero uyu mugore wawe ntabwo asanzwe ni igitangaza. Uri kuvuga iki? Ibyavuze ntabwo ari ukuri. Umva mukundwa, iyi ni ishuri yanjye. Uyu mugabo ntago nigeze namubonaho na rimwe. Cecekera kubeshya mubwiza ukuri. Ubwire ko ugiye kumusiga ukansanga. Umugabo ararakara. What do you think you are? Uratekereza iki? Uri iki? What the hell is going on here? Uri umubyinnyi uri iki? Nibyo bikuyemera sheri wanjye. Ceceka aho ngaho. Tugiye kugirana ibiganiro. Umusore yataruye ikintu agihonda umugabo mu mutwe, umugabo yitura hasi. Ibintu ntuzabigerageza, ushobora kugihonda umuntu agahita apfuka ajya muri gereza. Twirukange, ngwino twiruke. Marini, ibi bintu ubyicuza. Husband's threats anymore, but I knew I would really regret it. I'm Melon. Nari nzi yuko I couldn't hear my husband's azongera threats kumva umugabo anymore, wanjye but I antera knew I ubwoba, would really ariko nari regret nzi it. ko nzabyicuza. I'm Melon, Nitwa and Marini. this is how my Iyi love ni story inkuru y'urukundo began. yatangiye. Arirutse aza hano. Mana yanjye byiza cyane. Biriya byose byari biki? Wari urimo ukora ibiki muri balkoni? Bariko sinzi niba muzi icyo bisobanuye, ariko umusore yaramubajije ati ubundi wari gukora iki hara muri balkoni? Nari ndimo nirukanka, nyine hari ikigo cyasariye ngo kirankunda. Kandi rero nta nubwo bikureba, ndagiye bye. None ngiye ubwo ndasigara nte? Urufuje kuvuga iki? Byaho ushaka hose nagutabaye urigenga. Buretse gato, ariko ntabwo mfite ahantu ho kujya. Umusore areba, nyumva icyo ntabwo ari ikibazo cyanjye. Sawa, tubonane, ndigendeye. Umugore amwirukaho. None ugiye muri bara, ndajyana nawe. Aramureba, birabanga. Ariko abantu nkawe ntabwo bajya muri bara. Urabeho. Umugore afata agatelefone arahamagara. Hello? Yego. Mumfashe, hari ikirara kiri muri aparitoma yanjye. Ari imbere yanjye. Uri gukora ibiki? Uri gukora ibiki? Sawa rero. Tugomba kujyana nyine. Bazanye mu kabari. Ntago nari nzi amakozi amateka yariko narajyanye nawe nubwo yari umuntu ntazi. Ariko rero imbere muri njye niyumvaga ngo idasanzwe. Yarapfuye.
Come sit somewhere in the corner. Wait, uretse where are you gato going? ugiye hehe Get us drinks. ngiye kuzana icyo kunywa ngiye kuzana icyo kunywa cyanjye iri joro riratangaje umva ubimeze bite mugabo nta inzoga umena akantu koroshye ko guhura umugore ariko agaragara ko akeneye ikintu gikomeye uvuze ngo iki arebye umukobwa areba ukuntu yambaye abona umukobwa ni umurara atangira gukina biyari biriya ni bikira ibyo mbona ni byo se wowe bari bazanye azi ko ari umujangweri reba ukuntu akina biyari uri gukora ibikira uvuze ngo iki ntabwo ngomba guteka no gutera ipasi hari ibindi bintu nkunda nakishimira n'ibi ngibi nibohoye itegure rero kubura buri kimwe wakigogewe kigoge nari nzi ko Robin azasiga nawe n'amahirwe ariko rero ntabwo yigeze ankuraho amaso yasaga nk'aho abonye ngewe wanyawe ariko ntabwo nari nzi yahoze ari we bari gufunga bare vuba ibyo bivuze rero ko dufite isaha imwe yo kwishimisha umusore ahagarara hariya meze bite mukundwa bebe kuki utarari wanjye umugore arareba nturahebe ibikoko byawe I could use a housekeeper like you at my home. Wanjye narifite rero umukozi nkorera amasuku umeze nkawe umugore ararakara amaze kurakara inkoni mu gahanga umugabo agira ate aratembagara You freak! nkabigodye bariruka muhagarare bariruka bafatiraho ibisigaye namwe mu birori umva uri icyo ubundi wo urabizi muhungu we ariko wakoze kwinjira useseye muri balkoni yanjye hagati aho rero ubuzima bwanjye welcome buretse gato ariko nta ufiteho kujya atekerezaga ko utanyitayeho oya nkwitayeho kubera iki kubera ko ngukeneye ariko wavuze yuko umugore ubo wankanjye utamukeneye ariko rero kubera ko ngukeneye ariko wavuze ntabwo wakunze umugore ubo waringa nkanjye ariko rero nkunda abakobwa bari badasanzwe b'abasazi bakora ibintu bidasanzwe bageze hano arebye neza dore ngabariya mubafate twiruke bafatiraho bageze aha baritsimba abandi baratungura bihisha inyuma y'akantu abagabo bageze aha iki kiraro bariruka bari bishe inyuma ya puberi baraseka ntibamenya ko ntago nzatuma ugwa hasi barasomanye ntibamenya ko ari mu ijoro rimwe bagira ngo baramenyeranye iryo joro ntiryari risanzwe ryasagaho nibagiwe imyaka 10 yo gutotezwa n'uwo twashakanye naramwizeye ibyabaye namwe muri abantu bakuru murabireba habaye iki natekereza ko mu gitondo ndi butangire ubuzima bushya ariko igihe nafunguraga amaso nabonye arareba arinanura akanuye hari icyo yabonye arikanga yabonye ifoto ya wa mugabo n'umugore natekerezaga ko ari ubuzima bwanjye nkabohereza uwo nkunda ariko nahise mbona yuko yanshakiraga ijoro rimwe gusa yaje gukomanga hano agarutse iwe
akwitana n'umugabo we. What are you doing here? Urakora iki hano noneho? Ntago mfite ahantu ho kujya. Nowhere to go. Barase. I told you we were narakubwiye ko uzabyicuza ariko injira rero. Aramureba. Hagarara aho hagati. Hey there. Bimeze bite? Urimo uranca inyuma? Oh, for 5 years already. Imyaka 5 irashize nguca inyuma. Okay, girls, let's not make a big deal out of this. Uretse gato. Hagarara aho hagati. Oh, hey there. Bimeze bite? Uri kunca inyuma? Bimeze bite? Oh, for 5 years Imyaka 5 already. irashize mbikora. Nari nzi ko abizi. Okay, girls, let's not make a big Abakobwa deal out rero of ibi this. reka twe kubigira ibintu You wanna stay bidasanzwe. here, you have to Nushaka kuguma apologize to hano me. urabanza I usaba was imbabazi. disgusted. It was Numvise as if I was ntegushwe. speaking in a voice other than my own. Questioning. I was disgusted. It was as if I was speaking in a voice Numvaga other hari ijwi than my rivuga own. kuruta njyewe. I'm sorry. Umbabarire. Kandi I have to go to the shower. reka njye muri No, dushe. stop. Hagararaho. No, Oya. on your knees. Uransaba imbabazi upfukamye. Oh my God. Mana yanjye. She's really going to do that? Agiye kubikora se? Yeah, I saw Agakobwa this kajya in the gufotora. movies. Agomba kujya ku mavi ye. Umugore yaraje ariyumvira. Is this really my life? Ese ubu koko nibwo buzima Is bwanjye niko yakomeje humiliation the kwibaza. only thing I'd experienced Buri in my gihe life? guhora ntotezwa mu buzima bwanjye. Agakobwa gafata video. Arakomanze. Bite. Climbing through a window? Hari umuntu uri gukomangira mu idirishya. At least you didn't lie to me about cheating. Hey! Oh! Someone climbing through Hari a umuntu uri window? mu idirishya ariko. Wagarutse kuri icyo kigoryi? You didn't lie to me about cheating. Ariko rero uretse kunca inyuma ntago yigeze ambeshya. Ariko ntago mbyumva. Byagenze bite? Wow, iki? Don't be done with me. Wingira ikigoryi. Warashatse ufite umugore? Yego, narashatse. Ariko umugore wanjye yarapfuye imyaka 2 ishize. Nakarakaraya kari mu buriri kahise karakara kageza agahinda. You saw it. Nagombaga gutangira ubuzima bushya ndakubona. Nta nubwo nigeze njugunya ibintu byo hanze nari nkibibitse. Nagiye gushaka abo twirirwa tuve. Nirukanga mu bagore umwe kuri umwe. Ninjira mu mabarikoni y'abantu cyangwa mu ma etaje muri za barikoni. Barikoni ni igice kiba kigize etaje ndumva. Bisa nkaho nashakaga kwiba, bisa nkaho nari naribagira urukundo kugeza igihe nkuboneye. Niwe muntu wa mbere nari njyanye wanjye mu rugo. Ntago nakubura. Umugabo yarumiye. Melanie, Marini, you open up to him? nuramuka umufunguriye Remember that. urahita ubura iwanyu. Urabyibuka, ubyibuke kandi. Umva. I know you want to start a new life. Ndabizi ko ushaka gutangira ubuzima bushya. Kurota ubuzima bushya ndagukeneye. And that was the biggest problem. Icyo nicyo cyari ikibazo Because I gikomeye. needed him Kubera ko too. nanjye nari mukeneye. Arakingura. Bahita basomana imbere y'umugabo we. Kakaraya n'indaya yari yaje mu rugo. Uzi ko ibyo bintu utigeze ubimbwira. Amukubita urushyi. Mana yanjye. Ni ibiki biri kujya mbere hanura? Inshoreke yanjye iranziza. Umugore wanjye ari gusoma undi mugabo. My mistress just left me. My wife is kissing another man in front of me. Mu maso yanjye koko ni ibiki biri kuba mu nzu yanjye? Ntago biratinda I mugabo. don't think a housewife's gonna win the lawsuit. Ntago natekereza ko umugore wo mu nzu housewife ni bagore birirwa mu rugo nyine bakora imirimo mu rugo gusa. Ko yaba abonye umuntu umukunda umugore wo mu nzu. Housewife.
yari umugore mu nzu ariko none ubu She's Laura's girlfriend. ubu ni umukobwa n'umugore w'umunyamategeko cyane ishe w'umunyamategeko. Ako kanya namenye yuko urukundo nyarwo ruza mu gihe utari urwiteze, rimwe na rimwe bica mu madirishya afunguye. Twari turi kumwe tunakomeza agasobanuye ka kabiri, bakise ngo iki? Caring crying girl hide under my clothes. Umukobwa wari kurira yihishe inyuma, yihishe mu myenda yanjye. Reka twagiye n'ebyiri zifata. Hey, bize bite? Urinde fasha ajya mu makoti. Uri gukora ibiki? Reka wampishe mu ikote ryawe, ndakwinginze mpishe. Araza ndebere akuraho bamuhishe mu ikote, arebye abona nta muntu. I'm sorry, sir. Wihangane nyakubahwa, I was looking for my nari girl. gushaka sheri wanjye. I thought she was here. Nari nzi ko yari ari hano. How much time do you need to Ukeneye understand igihe that I'm kingana not iki her? kugira ngo ubone ko atari hano? Agakurayo. Nakora iki nonaha? Keep hiding me. Komeza umpobere. Kubera iki? Do you want to get out of here? Ushaka gusohoka hano cyangwa? Yego, nshaka gusohoka. Komeza umubere rero. Yambara ikote, aramufungiramo, baragenda. Sir. Nyakubahwa. Oh, I'm buying Ni this iri coat. kote ndarigura ni ryiza cyane. Amuhereza amafaranga. Oh, yeah, sure. Sawa. But what do you have under this couch? Ariko ntabwo urikira ikote gusa, ariko ibindi ntibikureba. Sir, you need to unbutton it. Ukeneye gukuramo ibiri muri iryo kote. Sawa. Round 3. Tugiye kwirukanka turi batatu rero. Akuyemo abona harimo umuntu mu ikote. Amukurayo. Umucuruzi yarikanze. 3. Turi gatatu rero. Uretse ntabwo ariko mbikeka. Irukanka wowe, iruka. Jane, call the cops. Jeni hamagara umupolisi. You are my love. Umeze ute mukundwa? Aterura wa mukobwa bari bagiye gushyingiranwa. Rero Returning the coat. ndagarura ikonti. Kubera iki? Ndarigaruye nako. Kubera iki? Umukobwa yaje hano kugura imyenda y'abageni, bigaragara ko agiye gushyingirwa atabishaka. Yari arimo kwepa uwo bagiye gushakana, sinzi impamvu. Ibibera mu bazungu ntibamenye ibyo ari byo. Are you ready? Wamaze kwitegura? Just a moment. Tegereza akanya gato. Putting on my Ngiye shoes. kwambara inkweto. Wa musore yayisaze. Niba ari umusore niba ari umugabo simbizi. Is everything okay? Buri kimwe kimeze neza ra? Ikirizo. Uri gukora iki hano noneho? Ndi kugutabara, ndi kugerageza kugutabara. Ariko ari inyuma ya rido. Ntago mfite hano nacikira. Yes. Wenyine ntago wacika. Ariko noneho ntabwo uri wenyine. Nyizera gusa. Umugabo ategereza. Ariko biratwara igihe kingana iki? Yinjiye abura umuntu. Oya ntibishoboka, ibi ntabwo byashoboka. None umugeni wawe mwiza ari hehe? Urambwiye. Aburiye hehe? Umbabarire ntabyo nzi. Ariko ndabizi. Ari hano muri iyi saro yawe. Ndarahira ko yuko iyi saro yose ndayisenya. Nanjye nguhaye gasopo ntugire ikintu cyanjye na kimwe ukoraho. Turi gufunga. Muzagaruke ejo. Hano hari system itanga igihe cyo gufunga n'igihe cyo gufungura. Aravuye turi gufunga muzagaruke ejo. Umugabo nawe ati kare ugikingura. Ndaba nagarutse. Mbega ukuntu agira amahane. Abandi bihishe hera. Dore bihishe muri kadahumeka. Hagiye biba byita ngiki. Sembyevoka. Ariko nibyo bambikimye. Barahagurutse bararebana. Uri intwari. Oya. What kind of hero am I? Buse nabandi intwari bwoko ki? Uri intwari yanjye. Aramuhobera. Uri intwari yanjye. Arebye abona yambaye impeta. Nanzi kuri uwo musore umbabarire. Ntabwo wansaba imbabazi ku by'ibi. Ndatekereza ko naba naramubereye intwari, ariko ku bw'amahirwe make telefone birasomye. Umbabarire.
Wilson. Ayo. Hey. Bite? Uri hehe wa kigogiwe? You wouldn't believe it, but Ntago I wabyizera ko actually saved the natabaye girl. umukobwa. Wowe utabara? Yes, Yego natabaye I saved umukobwa. the girl. Winkinisha. We watabara ndi? Umugabo se. Ngaho mbwiza ukuri. Ubundi uri hehe? Yego umugore usuzugura umugabo. Umukobwa birebye. Ari kumwe nanjye. Uyu ninde? Try to guess. Ngaho gerageza ukeke. Ahita amuha n'agasomyo. Umugore areba. Umugabo we. Dirani. Niba ari kabaka. Umukobwa ahita anamukupira. Ibyo byari ibikira? Ibyo byari ibiki? Kubera iki? Kuki ukoze ibi ngibi? Nagira ngo menyeshe umugore wawe icyo agiye kubura. Do you realize when I get back home, she'll be furious and uzi nindamuka asubiye mu rugo araza kuba yahindutse furious niba ari Just like my groom when he comes uzi back. ukuntu ndi busange yabaye mubi cyane yewe ameze nk'umukwe wanjye groom ni umugeni w'umusore sindi yitwa umukwe ibintu nk'ibyo uzi ko umeze nkanjye iyo nanjye umugabo wanjye agarutse urabizi I'm happy about it. Ndabyishimiye nukuvuga ngo ubu ni ubusaza ariko maybe you're right. Ahari uri kuvuga ukuri nyuma ya byose ntago bazongera kudutuka. Ngaho keke ibyo umugabo wanjye ari butekereze mu gihe atubonye mu gihe abonye umukobwa bana champagne. Sorry. How long are they going to mock us? Ntago bazongera kudutuka. Ngaho keka uratekereza iki umugabo wanjye ari buvuge igihe abonye ahita afata champagne hakuno? How much champagne I drank with? Champagne, how much champagne? How much? Ibintu by'ibyongereza rero ni hatari. Twakomeje. Abonye champagne nasangiye n'umuntu ntazi ukwingana. Ndatekereza. Ibyo ntago wakabaye ubihangayikira. Kubera ko ndaza kuyishyura ninjye uri buyandikirire umugore wanjye. See my wife. Buy this with my card, the payment of which will see my wife. Ndibuze kuyigura kugira nabyo mbyereke umugore wanjye nanjye. To the world of lovers. Isi y'abakundana. But to me, twari abahombyi ariko kuri njye yari intwari y'ukuri. Byasaga nkaho nari igikomangoma kuri we mu gihe umujyi wose wari wafunze amaso. Twebwe babiri ntabwo twahagararaga kurebana, barishimanye baraserebura. Birasa nkaho uyu munsi ari wo munsi mubi cyane kuri mariage yawe. Birasa nkaho nawe ari wo munsi mwiza cyane mu buzima bwanjye bwose. Undebere n'aba bantu bawe, uyu mugabo afite umugore, uyu mukobwa afite ubukwe uyu munsi. Bisa nkaho atari byo rero, bigomba kurangira mu gitondo. Niyo mpamvu rero bibabaje cyane, bitera uburibwe. None ngaho nsoma rero kugeza ku munota wa nyuma dutandukanye. Mu nzozi zanjye nashakaga kuma mu maboko y'iteka, ariko mu by'ukuri mu bigaragara yari bubure mu gitondo. Amacupa 3 ya champagne, pounds 2 za shokora, pounds 2 mana tubabarira. Wowe nande ngo wowe nande miss arebye hari agapapuro kavuga ngo iki rero ngo mbabarire ngomba kujya kuri uwo mugore wanjye. Wa musore bararanye na kumugabo yaraze ko bakiri kumwe asanga umugabo yagiye kera nk'ejo. Umbabarire. I'll take this off and go now. Oh, you don't need to. Reka nkuremo iyi myenda maze ngende.
he ntabwo ugomba kubikora mukundwa. This dress has already been bought for you. Iyi myenda wamaze kuyigurirwa. Ninde wayishyuye? Umugabo w'abarayi. Ninjye wayiguze. Sohoka nyiri shop. Noneho rero tugiye gushyingirwa. Zana ukuboko. Oya. Arebye abona yambaye impeta. Ibyo ni ibiki? Nawe abona ntabwo abizi. Ntabwo ubizi uburyo wambaye impeta y'ubukwe wa mugabo avayo. Well, it's my ring. Iyo mpeta ni yanjye. Uvuze ngo iki? Dirani? You were sleeping. Wari wasinziriye. And I decided Fata umwanzuro wo kuyikwambika. And then to ask you. Kugira ngo nkubaze. So, none what would you say? wowe urabivugaho iki? Uvuze ngo iki? What the hell? Uku kuzimu ni bwoko ki? Umugabo wari ugiye gushyingirwa umugore? Went back to your Ariko wari wasubiye ku mugore wawe? Yes. Yego. But only to ask Naye ngiye her for divorce. kumusaba divorce Anyway, hagati she aho. doesn't need such an imperfect husband. Ntabwo akeneye umugabo udashobotse. Nawe ntukeneye umugabo Perfect for udashobotse. me. Ariko njye ari perfect kuri njye. Honey, Sheri, mukundwa, I'm afraid mfite ubwoba. I stopped being the perfect Ko bride. naretiye aho kukubera umugeni wa nyawe. Uvuze ngo iki? Ijoro ryashize. Right in this changing room. Urumuri rwa nkinduri y'umugeni, umukwe, umugabo, umukwe araseka. Say what? Urabizi? I'm gonna tear this dress apart with my bare hands. Ngiye gushwanyaguza uyu mwenda wambaye n'amaboko yanjye. And then Maze and then what? Nyiri duka kiri kigabo hasi. Koma hasi aho. Nakubwiye ngo ntugire ikintu na kimwe ntukine n'imyenda yanjye. Yakorewe urukundo ntago yakorewe urwango. Sibyo? Right? Sibyo? Nibyo. Ngaho genda. Nyiri duka urahanga. Run on 3. Ngiye kubara gatatu twiruke. Gatatu bariruka. Nyiri duka arahanga. At that moment we understood. Aragiye barasoma n'ibindi bintu byinshi. But love Agafilime rero k'uyu munsi naho karangiriye naho ubutaha.